Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Hadirin ke jing jing nam jing pai ba ka sor nong ston halor ke jing siang rong torti u kontraktor ya surok hasor nong ston ha ki benta jong kalat weitang kala pelong ya khasi student sin nong ston circle balai jore mardor ya surok ha ke jing jure ka senggala lap shisha ba jing pentre ya surok khamtam ha ki benta kalat weitang kata nadu marjan ke indoor stadium terter shadu marjan ke office DPRO nong ston kala long ke torti ba ha ka ba surok ke badang sudah ban siang rong dang shibanai kelas neo buat paytlio. Halor gini ke jingsham, kinong yalam ke KSU nong Stone Circle kilalai banyak kendu ya ke Deputy Commissioner jong ke West Khasi Hills ke kong hima nayak man IT ru ya ke jingtho ban ujor halor ke jing pentre torti ya ke surok. Unong yalam ke seng usamla Robert Kharliu Saw hawai keren bigilat petai kubur uloong maka jing pentre ya ke surok kemdai tang ban chupin sengau bahaya nu rianu handai ke dewan long ke ban ai jing mento yu paj ba babun. Kajian yang kedua jongi lagi madam Deputy Commissioner kalau ka bangi kum keseng ni lap ni siam kajing siang buat kajing kan ni kawa ai black topping dan ke surok dan dunang ni siam ba kalau ka berturmur kata ya ka ba nak leng jong kontraktor siam la pentre ya ka ni ka surok hakunti ka wadai bat ha ka ba ka surok dang tang shibnai ndrei kilabun kitab parpai bat kita jing pay jong ka jing pay 3 jong surok oh jak ini sini yo balalai nilai on nek kendu i astan engineer jong ka pelu di road bat ila on ba i kontraktor ila ban ila pentre kan surok ila sisam untuk dan trainer liang jong ku moseng nin om aila ya ku kini dijat jing le turmur nomor bobi pentre kini pun dijat kam piala hapan pentre kum ka jing mentoi jong ba om ba kajing pentre hinu jing tre kalong ban chupen sengau bahaya nu rianu bat kapapen sengau lungo ini kum keseng kalong ba yak tek surok ngilap tangkinala kimdan tek surok ndrei kajing sha ha wisna kan nu surok kinala di bandan nomor apa kau kadai ke porslap ka gajur ba ngisem ba ka kadan kalang penban hapneng surok bat kani kawan ra ya ka jing orpai jing surok berkajing paytliu bat kawai ke ba pensiem jing kalau ba tangki footpath kimdon hakate surok nomor kumangi bat kumbangi sakhi di lajong ikmat ipat ba sakhi ya kata pakate surok kalau surok ke ba bun ki nong ya inti khamtam ki kna school ki ba iya te galti te klem ki footpath kalau ke ba janjarban baki kena kiniat ketika surok nomor kikali di babun dan rega jingdon jok footpath kalau akan pensuk ikna berkan pensam jenjare ki dan yang jungi nilai kendu di Deputy Commissioner bat ila ai ni ga positif ba ban in tukar maror pada buat yang gakam bat yang jungi ni kuapan pandawa na i kontraktor buat tunjuk naka department da PWD department lengba i madam DC ba i bedai sim khia mador badai badani kam. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS. Our right, our future.